Central universities. You care about, you want to control women's bodies instead of... And shout at your administration that we will wear whatever we want and you will give us the education that we deserve. This is what we need. Because the fight has to be here as well. It has to be with... We have to foster that they are teaching us in our departments, in our philosophy department, in our English. The best method, I think, would be to foster an attitude where so that we may all come together and provide each other the education. Thank you for your time. Morning, everyone. Vawiin hian need may alom in lo kan tong chua. Christian ram kan intia Christian kan ni chuan kan tong chuak tura nia chu Bible a amasa chuan mirathei noi chha amhuin atong chuaka ti kan hua chuan Isaiah chuan ram chuai tu tham na la thin te amhuin atong chuaka ti kan hu boka chuan Mika chuan sumdon na in boom na exploitation amhuin atong chuaka ti kan hu boka chuan Babylon hovin Jerusalem an run laya eto chuan pathian min dem don tinani chuan digna kan ngai thei ani chuan hallelujah amen diklo use our as a toys. We are not a toys, we are not a puppet. Chuan kan ding selang. So we are the people of God, so we are never going to give up. Thank you. Hello. Yeah. You call us cockroaches, but today you hear us roar! You can break our spirit! To any regime that think that they can party, that think that they can control the students, that they can control the youth, you are wrong! We are united! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! This slogan doesn't belong to BJP. This slogan doesn't belong to any political party. This slogan belongs to us. And we are the people, for the people, by the people. Thank you all. Yes, kanita. Masingin kan education system he need vang zawa protest he kan ni to lo zia zu ya tuna hianin CLS Academy hianin history zir tu kan ni art stream ko umta chuta chuanin kan education system reform ngai za chu textbook chen khata state danga chuanin an implement to me the Mizoram han kan implement ja lo tela ta khanin kan central government hianin Mughal Empire te hi textbook achanga ti bawan tuma engi omzia Mughal Empire ti bawan tum chuanin Marathas te Rajput se kha an mani in an indauti nami Taj Mahal te kha Mahal te kha ama in allowing top ti nami Kutub Minar te kha tunge sata ang chubang chuanin kan education system hi akko ro changa kat Siamṭhat hi angai emema tuna CLS students changin to soi tu kanom boka. Yes, we shall call PS from our stream and Johnny. So game bi ka kalau vi dia tu tuna engau he mi a protest bi ka hianin changthar tam tak le mi tam tak veina chang chhelau kan la tam lutuka ding tak chuanin CLS asham po ke ni po class 7 le class 11 chia kan ni ta chu ta po ke ni pon veina chang kan che to chuang na tinge ke ni ai upazok le thil experience ni so po ni chang an che tu a topic bi ka hemi protest le Sonam Wangchuk bi ka thil a she chiang lawa veina chang she lawa a ve jok te min la musita min la de an omani tu so ta chuanin like Keima ni che heavy Keima ni Zirlai te tan ania is for our future so Keima ni we each have to like Keima ni kan voice ni ang anga kan voice out ta Keima ni kan the ang to kan o kan chua kan lom lo na le kan education system kan reform to zia kan out wa pui apoi mo kalomi. Our Prime Minister has taken the very wrong step. You know why? Because he has met with the wrong guys.
He has met with the Gen Zs. Sir, you don't know. Sir, you don't know. If you put the spray on the cockroaches, they never die. They will come back. And they are coming back. They are fully loaded. You don't know what will happen next. You have seen the very less. You have seen the very less. Now they will, if they rise, it will be very much bad for you, sir. And by the way, PM stand for Prime Minister. But our PM is known as Picnic Minister. He has a lot of time going here, going there, going here, everywhere. He can even eat melody. Even eat melody. But last year or 2 years ago, he had no time to visit Mizoram. He had no time to visit Manipur. Sir, if you want to see the real Indian, you need to visit Northeast. Northeast is the real part of India. You can't betray us. If you raise anything, how he can visit Northeast? He have no time to visit outside of the parliament. He's running away from the parliament. Yesterday when we saw Rahul Gandhi protest, he can't even have the guts to come in front of him. Is it right? Is it right? We will never sleep. Sir, not only in education sector, in sports sector also, in wrestling sector also, we're never getting a fund, we're never getting any sponsor. But in India, if we see the list, if we specify the list, all the warriors are coming from Northeast. Mary Khawm and our Mizoram fighter Zarmoya, and I think you know. And I think it's a very good decision, guys, right now. This is the day, this is our chance, we need to speak. Not only in education sector, in sports sector also. My brother, I think you know him, Nazrat Lal Thazwala. Do you know? I know him, we trained together. How he performed, how he did his hard work. Right now he's in one championship. If the government doesn't do any racism, any partiality, man, I'm challenging you, Northeast will win the Olympic, Northeast will win the UFC, Northeast will win the U1 championship. And at last, sir, don't make them fully loaded. They're just a demo. If they're fully loaded, it will be very bad for you because they're Gen Zs. And you know, again, the cockroaches never die. Cockroaches come back. Inqilab! Inqilab! Inqilab, yeah. Into soi khan min zawhna nei. Gen Z zinga Gen X karon ding. Sai do ni protest nei na hun tura ti ani. Ni som ni chuang jan mun di fai thenin ele in sim thenin mizo min tlom ngai na kan ti ang zong an apply ani. Chuta chuan phut pathum chi an nei. Chumi nil ti an pu da chu ti rotlin sakhar ani reng lo. Chumi an chan na chu thu a soi fel thei kha tharumin an chang ta a mitam tak in kutan tuara mitam tak tam doina an da vote nei lo te po i vote ka nei huna chuan vote ka thak lawang ti du hial ko bin an tong chuak ta ni hi democracy rama chuan freedom of speech kan nei kan ti awang hian mi te hot zong kan sui tur tin a kher ani kher lo a thale kan tan kan ram tan a thani a kan sia chu why sen takin kan soi chuak turania why sen takin kan ding turan ditik na chuan chuwang chuan tuna Gen Z hovina in malak na konga peaceful taka in ti chung puwa tharum ne na chan let in ni hi Gen X te hian na kan ti ni kasoi lovang katina in ni zana messenger ate a chang minron somve na sa siya tin ba ka into soi khan min chawa ni china lai CLJC lai school khan aron soi tukin zinga Facebook kalu chuan ti hiana inti hei hi khongai takin Zirlai inti chuan in shin chong te u enges Delhi an lo pungkhawm wanga Mizoram kan lo pungkhawm veng ti kha Zirlai Rual mi khan zu post amule chuwang chuan enge India rama Mizoram chau hi ani lo India ram kan ngai to thleng to tur ani Akbar was ani to lo mo Asia polo Zirna shiat engki mangai to
tilaya by heart system ni china kan hitlai lo soi tin an ti to by heart system in kala kan theng thui thelo mo zirna hi in oi soi tur hi ka ngalu tu enga ting by heart system kan lakal enga ting school tam taka an by heart anga an chan lova mak an la pek niam heng te theng ya atena in kan soi te onward kan ti ni lom ni chuwang chuan mo ente ukan zirna in hian ahar so angai keni po English medium ma sa alut kan ni English kan zir tak tak lo mizo kan thlau tha hindi kan zir mang si lo thiam lo vekin kan om chu tun thleng po school tam tak kal dana la ni tlat chuwang chuan ho ur Gen Z te tuna khan cockroach chu athi thelo bati atu ale tual la ron har le tho Khome Gen Z ding chi chuak don lam ni namani chalai tan kan future tan kan democracy noya yang kan out thiang ani ti seula zam su Gen X te no kan om ti kan sei du ya Here in India, here in highest literacy rate in that state niya. Media, social media, comment sa tamtaka kan buhay tura nila o kani tu engvangin kan buhay kan titiro. Highest literacy rate here engvangin kan buhay labang. Tiro, engvangin kan buhay labang. Kani chalai te hin na kin buangay, buhay na kan tin chua lao, chua hindi ka ba kan tin chua do lao, chu kan buhay kan chua lao. Chu nang mani po tu na chang hanin chua ka in tulut udro. Thiên địch lâu, phê hệ lâu mình chân đinh chuột ngâm râu. Mà nì ca u bê, mi đăng tế ca u bê. Thiên địch lâu mình chân đinh chuột ngâm mà in làm. Chú chú với na in rual in đà lù tuổi in vawiin. Chú với na rong ca song song hi ca chuang châu á. In thầy đọc in chuột ngâm set. In vawiin. Banduat hatin margin line so ka khenani oh isha I'm give up the tour in din na tura hian in ding chuak zelang hello sound give me voini hian I want to apologize today kan dang lowang kan tia wa ma se voini digna tu ri zirlai ti kan dang thailo ri I want to say that this platform belongs to all the students who want to belongs to Muslims, Hindus. Tuna hian India rampum tan kan aule don ni. Desko. Modi ji ko. Aban nuam em. In se thayam khi tila pangom te. Ni zirlai tu kan local the kan soile tu chu kut in ron in ben sakanga voini hetia ring taka kan au theina ram le ko shan shroi tu mi ron kai te zawhna do sa ding na fel mai ko wa bia pu thiang le ma le sa ro puya a phong wan tu chan People na tuktin ke rombo na sa vanga dik mera hinai pina ma ang katakun sa chawpuri tunge in kai Zirna ron sang shu chwaga thiam na le kamoi ta Vinna aya chapong na zir chwa shetam bera in chang in thiam na siam khan liam in van me siam ron kai in chang la si din chat na chung lao chi pina ma na kai
กันนี่อะฟ้ากันนี่ไม่เทยกันนี่อุ้ยโตกันนี่ลูกนี่แม่เปิดกันเลยไทยลูกสายสตูเดนกันนี่ชีอินนัดหน้าข้างกันนะสามสูไม่ชนะบางทีเด็กค่ะเอ็งอังตะกินนางบ่กบ้าและสีป่าและดมาดูนเฮียฟังไล่นี่เซเฮมเฮียนะดินโลกกระริ่งโลกมิโซมิปาเตรอนดิ้งชวกเวรูฮัลโหลแม่กับมินชัวเอเลียนอร์เลลปุยเนี่ยทุน่ายันการเสียเป็นเสียเลสักสันชีมาโฮเมกับวันนี้เฮลายกันเราปุ่นชันเฮกันใช่ไหมกันอ่ะ science student อ่ะถ้าเป็นส่วน NEET exam ตุ้มเก่งยี่ปุ่น NEET exam ตุ้มอ่ะ science แล้วกันเนี่ยกระชุ่งเต้นมินจอมนะกระชุ่งเต้นเล็กค่ะมินเราจิ๋วจิ๋วตัวนะกระชุ่งเต้นเรายินเสียงนะส่งที่กระเชียอารุเล่นตัวละกันตีเทส่งจะอันตานะเล็กค่ะจิ๋วอันตานะกันเทตัวก็จิ๋วค่ะอันตากันเดียวกันเทนะเด้กันกลุ่มเด้กันเสียงเบียตัวน่ะเดลี่ละมาพบกันเชียกันZirlaiปุยเต้นนุ่นนะเฮียเดียนซานะไว้เส้นตะกิน NEET exam ตัวเต้นอันเรายัง prepare เวียนเนี่ยมาสิเอ็งยังจุงอะไรเราเท่ง neglect อันรู้เอ็งก็ตั้งมาอันที่แล้วว่า democracy รำกันอินเดียอ่ะไม่รู้จุ democracy อ่ะฮินเอ็งมีปุยที่ฮินรู้กันอินเรียเท่นะจังฮินเกณฑ์สกูลโปNEET basin กันกันละ NEET exam ตัวมาอินว่าเสกเฉาเมกันเนี่ยอามาเราจะเห็นยังว่า question ที่อลิกเซนส่วนเองติ้งเย่กันอมังกันรอนจอยชวนให้อังวิกเรามีแต่เททุ่งกว่าจังรอนชวนที่กันนี่เองติ้งเย่นี่ question เลยนะตัวกันในเวในเนมกันสุรการยันที่เราเชื่อเสียคงไอ้ตะกินอินเดียไม่ปุยติอินเดียกันเนี่ยจูวางอินมินเอ็นช่างรุ่นสูเสียกระโดดไหมกุมส้มปังอาเวลกันตัวจำคัญauthoritarian กุมกันโซเซลนี่กัน police เต้นที่เลี้ยงเที่ยวที่ได้เอ็นเดเซล police เต้น no บังเตะZirlaiรองกันขอมเตะอันขยักอันฟัวซินอันเที่ยวที่ได้เอ็นดูอันเที่ยวที่สวาลีกันข้อแม่ที่งวงจ้างนี่นะ authoritarian นี่นะกันเสียกันรัมเมนี่เรารัมดังอ่ะเดี๋ยวพออเมริกาเดี๋ยวยุโรปเดี๋ยวเยอรมนีเดี๋ยวฝรั่งเดี๋ยวพออันดีแบบนี้सारी उम्र सारे उम्र हम मर मर के
once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पढ़ना ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन चला डाला। बचपन तो गया, जवानी गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Siamṭhat ai ringin voi.